Poštovana predsjednice i članovi radnog predsjedništva Osnivačke skupštine, poštovano rukovodstvo i novoimenovani članovi skupštine udruženja, njena ekscelencijo ambasadorica dr. Ludvike Hartmann, cijenjeni delegati visokih počasnih gosti skupštine koji su prethodno pobrojani, dame i gospodo. U ime rukovodstva i članova upravnog odbora udruženja Bosanski kulturni centar u Prijedoru zahvaljujem se stranim i domaćim dužnosnicima i drugim visokim počasnim gostima iz zemlje i inostranstva na prisustvu Osnivačkoj skupštini, kao i svim delegatima Osnivačke skupštine na ukazanom povjerenju, čime su ukazali čast i podršku rukovodstvu i svim imenovanim članovima novoformiranog udruženja da u narednom periodu budu promotori novih vrijednosti u području kulture i umjetnosti svih zajednica i kulturnih identiteta koji žive u Bosni i Hercegovini. Sada želim saopštiti rezultate odluka upravnog odbora koje su donesene na prvoj konstituirajućoj sjednici večeras. Prvo, za generalnog sekretara udruženja kao rukovodeći organ udruženja u skladu sa statutom, upravni odbor je na 4-godišnji mandat povjerenje dao, odnosno imenovao gospođu Almu Selanić iz Prijedora. Čestitamo Almi na izboru. Alma trenutno obnaša dužnost sekretara Kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić iz Prijedora. Drugo, u skladu sa statutom i donesenom privremenom odlukom o organizaciji i sistematizaciji organa i stručnih službi udruženja, u cilju ispunjavanja opštih i posebnih ciljeva udruženja u području kulture i umjetnosti, upravni odbor je na 2-godišnji mandatni period nominovao ili imenovao, to ćemo da usaglasimo zajedno, još su konsultacije u toku, koordinatore i članove programskih odsjeka udruženja. Za koordinatore i članove programskih odsjeka udruženja nominovane, tj. imenovane su osobe koje su priznati stručnjaci u oblastima kulture i umjetnosti, ali i u drugim oblastima. U periodu od 15 dana od dana njihovih nominacija, osobe čija su imena nominovana, a nisu još potvrdili saglasnost da budu članovi odsjeka, molimo da pismenim putem obavijesti upravni odbor udruženja o njihovoj odluci. Ukoliko ove osobe to ne učine, smatrat ćemo da su prihvatili nominaciju i njihova imenovanja postaće konačna za ovaj 2-godišnji mandatni period. Sastav i broj članova odsjeka, programskih odsjeka, nije konačan i u toku trajanja mandata bit će moguće izmjene i dopune sastava i broja članova, te pozivamo sve stručne osobe koji imaju želju da doprinesu radu određenog programskog odsjeka, jave se rukovodstvu udruženja radi usaglašavanja njihovog angažmana. Pod 6. Imenuju se sljedeći članovi programskih odsjeka. U odsjeku za muziku i muzičko-scenske djelatnosti imenuje se sljedeći članovi, a prvi koji pročitam uvijek će biti koordinator odsjeka, profesor dr. Alma Karabek, profesor Ismar Polić, Hamdija Jodić, Miljana Milošević, Nebojša Aleksić, Armin Suljanović, Nadim Čaušević, Zijad Memić, Dževad Grošić, Elvira Šanta Čaušević, Nedžmir Škorić, Smajl Šumić, Emira Draganović, Vesina Fetibegović i Mirza Džamastagić. U odsjek za dramske, plesne i filmske umjetnosti imenuju se profesor dr. Velibor Sadić, koordinator, i članovi Mirsad Solaković, Admiral Nautović, Ajša Hadži Ahmetović. U odsjek za audio-vizualne djelatnosti koordinator Senudin Safić i član odsjeka Nihad Mehanović. U odsjek za knjigu izdavaštvo Darko Cvjetić, Admira Fazlić, Muhidin Šarić, Adisa Varca Tuzeirović i Mesud Ramić. U odsjek za bibliotečku djelatnost Emina Demirović i Dario Hamzić. U odsjek za arhivsku djelatnost Mirza Alkić i Mina Karabašić. Za muzejsku Elvedina Barmaz. Za slikarske i vizualne umjetnosti Samir Sinanović, Ismar Čirkinagić, Enes Kadirić, Milica Kecman i Tijana Mišković. U odsjek za inovativne umjetničke i kulturne prakse Dinko Salih-Pašić, koordinator, i članovi Elvedin Mugić, Samir Kadirić, Željko Petrović, Dinko Kulenović i Janez Beglerbegović. U odsjek za digitalizaciju kulturne baštine Olivera Banjac kao koordinator i članovi Almedin Džamastagić, Adis Burazerović, Nada Prole i Admir Jakupović.
U odsjek za kulturne projekte međunarodnu kulturnu razmjenu Armin Alijagić i članovi Anes Cerić, Ano Sječić, Hajrudin Varcar i Namir Korić. U odsjek za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, opremanje kulturne infrastrukture koordinator Miroslav Bajić, zatim članovi Mohamed Duračak i Morisa Marić. U odsjek za kulturu i običaje naroda u Bosni i Hercegovini Elzabeta Josipović, kao koordinator Željko Marić, Anđelko Vidaković i dr. Azra Pašalić. U odsjek za kulturu nacionalnih manjina Ermina Bošković kao koordinator i Mirjana Đozić kao član. U odsjek za internacionalne kulture i jezike docent dr. Nataša Marić koordinator, zatim profesor dr. Branimir Čović akademik, Enisa Suljegić, Biljana Sredić, Eda Siječić, Sabina Kapetanović-Ališković, Šahza Botić, Bahadir Ugral. I u odsjek za kulturu religija Safet Efendija Beganović koordinator, za islamsku kulturu velečasni Marko Vidović pomoćnik za katoličku, protojerej Alen Marić za pravoslavnu i član odsjeka Ajdin Efendija Ališković. Čestitam svim nominovanim i imenovanim članovima programskog odsjeka udruženja. Programski odsjek udruženja. Sada vam predstavljam u kratkim crtama ključne smjernice u kratkoročnom i srednjoročnom ovom mandatnom periodu za potrebne za rad našeg udruženja. Evo, u kratkom roku, to je ovo do 6 mjeseci, imamo 4 ključna cilja, to je stavljanje u svakodnevnu operativnu funkciju kancelariju sjedišta udruženja i zapošljavanje najmanje 1 do 2 profesionalna lica. Ovdje ste vidjeli slike, fotografije, nije sa neke, da kažemo, mreže pokupljeno, nego je to iz Vuka Karadžića broj 1, opremili smo kancelariju i možete članovi udruženja i svi dobronamjerni ljudi koji se bave kulturom i kulturnom promocijom da navratite i ubrzo nakon registracije će kancelarija biti operativna svakodnevno. Po 2, izrada svih potrebnih normativnih akata udruženja koja su potrebna naravno za efikasan rad. Stavljanje u funkciju i rad programskih odsjeka udruženja putem konsultacija izrade plana i programa djelovanja. Zaista ovi programski odsjeci izgledaju bombastično, moram priznati, za nas sve u udruženju, ali to je izazov za sviju. Pročitali smo imena, nemojte da ove nominacije i imenovanje budu samo slovo, neću reći mrtvo na papiru, već pokušajte zajedno s nama u rukovodstvu udruženja da nađemo najbolji način kako da podignemo stepen i vrijednost kulture u određenom segmentu na viši nivo. Pod 4, izrada sveobuhvatnog financijskog plana i budžeta udruženja koji je potreban za rad i ispunjavanje zadate funkcije za 2020. za sljedeću godinu, za što imamo i obećanja. I ja pozdravljam načelnika opštine Sanski Most koji je već uputio novčanu donaciju, Farisa Hasanbegovića. Načelnik opštine Cazin također, čini se u ponedjeljak stiže pomoć, znači čuli smo se sa njima i bosanska grupa, naravno naša opština ovdje središta prijedlog, uvjerili smo da će i oni i svi ostali dobronamjerni javne institucije da podrže rad ovoga udruženja. U srednjem roku na mandatni period 4 godine vršit ćemo naravno zagovaranje, lobiranje, pisanje prijedloga projekata, delegiranje prijedloga za obezbeđenje financijskih izvora za realizaciju financijskog plana udruženja. Pokretat ćemo vidljive aktivnosti i rad programskih odsjeka udruženja u okruženju u Bosni i Hercegovini regionalno, kao što su na primjer naravno aktivnosti promocija, izložbi, okruglih stolova, seminara, edukacija, koncerata, predavanja i sličnih aktivnosti. Unapređivat ćemo interkulturalnu razmjenu i kulturnu saradnju na nacionalnom i međunarodnom planu kao važno sredstva za rehabilitaciju postkonfliktnog društva u Bosni i regionu. Po 4. Vršit ćemo vlastitu produkciju programskih sadržaja iz utvrđenih područja kulture i umjetnosti i stavljanje na otvorenu dinamičnu platformu vanjske i unutrašnje razmjene. Pod 5. Vršit ćemo dinamičku medijsku promociju aktivnosti udruženja putem medija, naročito elektronskih medija i digitalizacije. Vidimo da jedan odsjek se planira baviti digitalizacijom kulturne baštine, što je jedan od osnovnih preduslova i za bržu i aktivniju privrednu aktivnost u tom području, povezanu sa turizmom. Zatim, vršit ćemo internacionalizaciju kulturne promocije regije Prijedora i gradova u riječnom slivu Une i Sane,
znači u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, naravno, u kojoj se odvija aktivnost udruženja u cilju promovisanja gradova regije kao kulturne i turističke destinacije i uska saradnja sa privredom i lokalnim zajednicama. I 7. i 8. vršit ćemo pripreme, već je Alma u uvodu navela naš plan da raspišemo javni poziv za nabavkom zemljišta, izradu idejnog projekta za izgradnju objekta, sjedište udruženja Bosanski kulturni centar u Prijedoru i obavljanje priprema za njegovu izgradnju. I naravno, vršit ćemo svaku moguću optimizaciju resursa u polju kulture u regiji Prijedora i gradova u ovoj ciljanoj regiji u kojoj se odvijaju aktivnosti i izraditi plan reformi za jačanje sektora kulture kroz zakonske i druge norme i standarde u BiH. Dragi učesnici Skupštine, ovo su bili najznačajniji izvodi smjernice iz plana i programa našeg udruženja do 2023. koji ćemo provoditi naravno nakon zakonske registracije, te u tom smislu ponovo napominjem da sve imenovane osobe ozbiljno shvate ove povjerene uloge u koordinaciji rada i zajedno s rukovodstvom udruženja doprinesu ciljnoj funkciji i misiji BKC u Prijedoru u promociji ukupne kulture u BiH i dijaspori, za koju svrhu se uspostavlja ovaj regionalni kulturni centar. Hvala vam svima još jednom i čestitke svim imenovanim članovima organa, počasnim članovima i članovima programskih odsjeka, živi bili i sretan rad i povratak.